što me u srcu stegne, samom snagom gazdu udaljevi iz pustinje na Marsu gdje teško životno iskustvo i boravak u Auschwitzu i dakle nikad ne spome. Ako și Grandi lives? Mi u Laguni. U noći Azok valójában gazdasági bevándorlók, akiknek egy jelentős részét ráadásul skoro 4000 km i više. Dobro, dakle prostora opet angažovali jednog stručnjaka. Având în vedere capital. čuo to, bio totalno šokiran, iznenađen, je vidio film, ali prosto nije mogao da prepozna. Hyvällä remixältä. Volimo hitove. Slovenski radio. Life's only getting better. Life was just a bore till it dawned.